kuruguga na mirimu yothe riu itwike yaku gwikirirwo ugo ta covid irekirirwo. Yes. Na niragethio na andu angi marutaga wira to murutaga. Ta fura ni John ake no ario in the medical world. Hethika muno fura wa atumi. Mwire ndageithiko nani. Asante. Ru muthire turore horo wa mahinde. Ni ndiraciragia atiriri. Mahinde thituguthi mathia magikuraga ni mundu athia agikuraga. Yes. Na maru koja itagwa te urekora tobo ni thio githiraga. Maru. Boni maru ni thia githiraga. Ni thiaga. Okay, ithiage kiongererekaga. Ore urakura. Ore urakura. Ugiciarwo ri ihindi riaku rikoragwo ririo inini. Na auria rathi ukurite ri auria karakura ni tondu ihindi riu ni rirathie rinenehete rika increase in size na in weight. So tweke recap kidogo ni undu wa mundu uria woka umuthiri ka recap kidogo ko uria twathomithanĩtie uhoro wigie murimu wa kuganda uria twetaga sciatica. Giuga sciatic ni nerve iria ikoragwo iki-originate mugongo wa njikariro wa kianda, na mugongo ucio ni undu wa guikurirwo na ni gukorwo na nyama nyingi ri nerve yo ni ikomagirwo. Nerve yo ni ikomagirwo ni indo igiri, no ikomerwo ni nyama cia mugongo iria twitaga nyama cia njikariro, na no ikomerwo ni iria twitaga tuhindi turia twitagwo vertebrae. Nerve yo ngikomerwo ri mundu ucio akoragwo na ruo kuguru. Ruo rou rwanjagia kuma haha ruhonge-ini rugaikuruka nginya kuria thi. Ruo rou ni rukoragwo ta guthecwo na ni rukoragwo na kuganda. Koguo niguo twathomithanĩtie last time uhoro wa murimu witagwo sciatica kana sciatic nerve gukorwo ikomeirwo ni nyama cia mwiri na tuhindi twa maguru. Wona ngiroro uri heki uria ndenda kurora nigetha undeithiririe kia mundu ranjira atiriri na ni mundu ndironire na gathina na hindi ka ni thina ni gututaria ni kuga ati uguo kuratika atiriri ekirwo scan cita scan na icio bica ihuragwo akioneka ara ena kido gitwa posterior disc bulge ligamentum flavum. Ugo ni kugatia. Okay. Ugo ni kugatia posterior disc bulge and ligamentum flavum or something. Kitu kiugo. Nije guthoma ujire go ni kugatia. Mugongo ukoragwo thondeketwo ni kindu gitagwo munyiginyigi. Munyiginyigi ukoragwo hana ta chain nyororo. Koguo he tuhindi tuthiaga tunyitanite. Gatagati wa tuhindi tu ni tukoragwo na karima haria spinal cord ehitukeire etagwo cord. Na gatagati wa ihindi na ihindi ri ino tureta vertebrae na vertebrae ri ni hakoragwo na cushion etagwo disc. Hedra wagia murimu ta wa arthritis ri tuhindi turia tukarika ri so ugukorwo na kahindi ke iguru na gethe ru gatagati ndi twina disc. Hedra twario ni arthritis good example ri tuhindi tu ni gutwika tutwikaga soft na tugakunjara twatwika soft and brittle tukahihinyana. Na gatagati inde tutire na disc. Disc yo neo ehihinyagwo ekaumira na thutha igakora kiria tureta the foramen kodio ikurukite. Foramen. Yes, na ni hari nginya indo cietagwo the ligaments. Riu ikahihinywo ugakorwo ri wina ruo rwa mugongo ucio wa the lumbar region ugukorwo kirigate kana ugeikuruka kuguru depending na neha uhihinyeirwo. Ruo niko bulge shomokete from its position to dekoragwo aligned. Ikona alignment very perfect. Ya hihinyo the disc eka bulge. Position hiyo yako bulge ni kumira naja kana tuge guthonoka. Odoge hihinyo kaigua. Most of the time dogeigua but adware akoro age of 70 re when we are doing physical examination tukirora re ona no wigwe tuhindi tuura tushomokete na thutha no disc yo nyene dogemeigua. It is through the scan kana MRI niyo yonanagia disc ni yumire. Na Julia kahindi ka uri gatingicokio na hinya kana kana no gathinjirwo. Okay, operation. Okay, show the tugaga. Operation is always the last option. No, egikoro damage is very severe. To an extent, murwaru yo darathi na magorori operation ne necessary. But still, we procedure igeshieka gota reshitago ni na metago chiropractors kana chiropractors ikagushio igashoka. Again, therapy, physiotherapist ni matuteithagiriria gushokia disc icio back to normal by ugotuania exercises
iria specific cia gutuma mahindi maya magie na hinya harekanie na disk ito irekererio tondu handu hacoco guthinjo tuge ni coco tondu ndiramenya ni wa miaka igana ni kwena ndirona ni handu ni mundu ngumenya ni agirire guthinjwo no advice athinjwo okay ndigucokia kiuria kiu njuge kanasha ingiuga arorwo ni mutaramu uria wina that specialization arore damage yo hana atia tondu ni ndauga angikorwo ni severe taruigere ithatu disk ni ikomeirwo. She has been found to be suffering from lower spinal cord defects na ni eretwo posterior disc bulge and ligamentum flavor. Hau niho ndirauga atiriri disk no ikorwo ni imwe kana ni igire ikomeirwo kana ni ithatu igakorwo to the extent darahota guthie surgery will be important. No nigeru are yakuru munori. I think physiotherapy can be the first one to be done. Ikoro eri ya mbere. Haya, niki kiratuma mundu mukuru wajira araina maniki mundu mukuru arathia akana ngiga makuheha urari muraihu urathio kuhehete. Good. That ne hori tukuingira topic ine omuthe uria ndirenda tuthome githomo gitagwo osteoporosis. Tondu ni kiuria kiroragio muno ndagitari ni wabirore mbica iria nigetha ruo tutaririe wega nayo. Itana kinya mbica-ine yo nguhoya njokerio mbica ya mbere nigetha tuingire topic ine no kahora nginya tukinye haria. Umuthi topic ito njorogeri tumioeta condition yetagwo osteoporosis tondu ni ndathomithire tukiuga ni tukoragwo na different types of arthritis na iria common muno guku country ini itu kana bururi-ini witu wa Kenya ri ni uyu wetagwo osteoarthritis urehagwo ni thina utureta osteoporosis maritwa mau ni marito no tugithi na mbere ni maigutuhuthira mangirora mbica yo wega ri ni maratuonia ihindi nomo uria rikoragwo rihana na ihindi riitete minerals uria rikoragwo rihana ihindi nomo ni ririo riria riandikitwo normal bone ko thiini ni urona uria kwina turima tuthaka na tunini turima tuu ni tuihurite minerals vitamins indo iria ithondekaga ihindi riu ungirora ni strong. Okay, ihindi riu ni iraihu wega na ti iceke riria wagia condition ino tureta osteoporosis ri mahindi maku ni kura moraga minerals magatuika depleted juge ihindi ria mwiri rihana ikombe ithe tiko tuigaga bebe twagetha na mboco ri tureciga makombe-ini tondu ni citwikire excess so ne ciaigwo mahindi maitu riu nimo ikombe ria minerals hedera mwiri waku uyu ungi waga minerals ici ta calcium, magnesium, phosphorus ri ni undu wa maundu ngugweta hau mbere ri ikombe riria ni rianjagia kurutwo mahindi maria ru makanjia ku lose minerals igathie minerals ici tondu no irendekana kundu kungi ri igathie guku kungi ru bone itu igatigwo niyo ri ihindi rigatigwo ri empty riatuika empty ri ihindi riu ni kuhutha rihuthaga koguo ihindi riu no riunike rikanyiha tondu capacity ria ra hold it minerals kuria ri ni yeherio koguo ihindi riu ni kunyiha ri horo ihindi ria kuma karaga kuguru nginya kera gya mahindi maria muno manyitagwo ni thina uyu ri ni maria twitaga long bones mwiri ukoragwo na mahindi mithemba iri short bones na long bones ndaugo horo wa short bones ri tatuhindi twa moko up to here long bones ni taruru ma thighs maciero na maria ma mithirimo na pelvic kinyungu kiria mau nimo twitaga long bones maria makoragwo maholdete high levels cia minerals riu twiyuria atiriri niki gitumaga nitugukinya handu minerals iria riu igatuika cia kuma thiini wa mahindi kuria igitwo na mahindi maitu magatuika soft ni kuri kindu gitagwo deficiency ni turathomithia andu horo wa kuria wega koguo ungiaga minerals thiini wa system ici ingi cia mwiri ri the body mwiri toguo witu wakwa na waku Njoroge urite ni toga no ukorwo wina deficiency ya indo icio na ni ngwendaga guteteria uhoro wa deficiency ya kindu gitagwo vitamin D3 vitamin D3 kaingi tumionaga kuma kwi riua na nikio wonaga ciana nini twacithambia hindi turarera ciana ri kana kaguo guthambia no gatware riua-ini gatikage condition tagwo rickets koguo riua bogoro icio cionekaga ni tondu mahindi ni matuikire very soft kana gaka kanjia gutembea ri ihindi soft ri ni kuhomboya ri homboyaga koguo gakagia na kindu gitagwo bogoro kiuria kiugio kana horo baco bogoro gwitu nyine tugaga bogoro icio
So uliria waga vitamin D3 riu ha ni point causes cia osteoporosis ino niki one ni tuga ni deficiency na dauga kwaga minerals thini wa system ichinge whereby riu mwiri ukanjia gwetha kuria ikumbi-ini na ni kuria mahindi-ini dauga ni deficiency ya minerals na kindu gitagwo vitamin D3 vitamin D3 dauga yumaga riũa-ini no riu ni tukinyaga handu twakurari tutihotaga ku absorb enough of the vitamin D3 kuma kwi riũa. Okay. No ngirora example ri guku Kenya kwi heho muno kogo tutindaga twikunikaneirie hingo ciothe twagirwo ni gwota riũa. Mark this point, mwiri wothe winjaga nikionaga muthungu ni aumaga ruraya agoka beach-ini citu cia Mombatha agatinda ondeterio tondu ni aramenya niki arenda ndithithia andu matiukithekerea na niguo no kira tugogietha gacuka mundu igire gacuka but ndauga atiriri riũa nigetha ngothi yaku niyo ikoragwo na the ability kana hinya wa kugucia riũa riria I mean vitamin D3 ino kuma kwi riũa na niteithagia muno vitamin D3 neo darasha ya absorption kana kuingira kwa minerals thini wa mahindi. Okay. Kogwo tari na vitamin D3 na wina calcium ya kuigana no gukorwo na thina utureta wa osteoporosis kana wa kwaga minerals thini wa mahindi mako. Kogwo ndira maikara kundu kwina heho bado mari ogwatini muno wa ogwatini munene muno wa kugia osteoporosis tondu matirona riũa ria kuigana riria riramahe darasha eno direta vitamin D3. Na ni wega kuririkania mwiroreri ati osteoporosis ni muthemba wa arthritis. Ni muthemba wa arthritis kana ni process iria arthritis eigiragira thini wa mwiri sana sana ino itagwo osteoarthritis. Kugo mundu agatigagirira rucini ni athie atigira gutiri andu ni mathire agagiria gitanda ya kega ni karia gakiroko kana ka hwaini. Okay tiriri ria mung'ari riarite muno acari ega ni ria kiroko-ini na noho twotithagiria ciana kana ka hwaini gatari na ruhuho kahida kaigana atia within 20 minutes is enough. Ini ukora andu aigua kwa guthaguthwa agitengera akihumbira. Okay, the point was hendira wagithie nja itiga gutinda wihumbirite ikira guo light ikota ku absorb riũa riu. Yes, so riu turore atiriri tuga ni deficiency ya minerals icio thini wa mwiri waku. Kindu kingi gicungagiriria gukorwo wina thina wa osteoporosis ri no ukorwo uri in medication taru kuri andu makoragwo na chronic illnesses iria makoragwo hingo ciothe ni maranyua dawa icio ni ikoragwo na side effect thini wa mwiri na side effect imwe ni gukorwo ndiratuma calcium ya absorb thini wa mwiri ukagia na osteoporosis kogo ni ukaga thini wa mwiri as a side effect ya medication iria uranyua. That's another cause. Hare hamirire kuria ovyo na gukorwo we overweight. Riu ndenda tuthome Njoroge umuthi as a extra point ya kumenya ni atia murwaru angimenya ati ndina thina wa ku absorb minerals kana minerals thini wa mwiri wakwa ni cikurukite. Wa mbere riria minerals cianyiha thini wa mwiri ri njuiri ni karagathukaga, njuiri ni cekehaga, njuiri ni munyukaga. Kogwo twirore njuiri citu ndirari na njuiri njega iraraihaga wega then all of a sudden ri njuiri no ni anjia gucekeha ndacanura na gicanuri ri njuiri yo ni iratuika. Iyo ni sign and symptom imwe ya gukwira ati ni kwagia na mineral depreciation depletion thini wa mwiri waku. Ndanjia he kindu kiraga na ndata ukajia ukigua na maguru kana na mahindi makwa. Yes. Oria ndirathie ngithiaga. Yes. Okay. No turarora iria twitaga red flags kana maundu maria mokaga magakwira ni kuraga minerals thini wa mwiri waku. Na tukire guthomithia murwaru nigetha muthikiriria nigetha kamenyaga ri ni ndauga njuiri ni nyihaga igakaragashuka kana ikanjia gutuika muno. Kaundu kangi korwo gakimera ati minerals ni iranyiha ri ni magego ma mundu. Igego ria mundu ria na njari koragwo na kira twitaga enamel. Enamel ni the white part ya igego. Ni white in color. Ungiona magego maku riu ni manjia ku gap makagia na gaps maranyitanite wega riu all of a sudden ni manjia kugia na gaps mianya na tijarumi muno magego maya mathi ni manjia kugia na tumianya ni manjia kuruga iguru nono rema ko me align wega thini wa the gum kini riu ningi ni manjia kurora iguru hena kiuria ni kwanjia kunyiha minerals thini wa mwiri waku na ni rakwira riu athie uthi wone ndagitari na hena thina. Kaundu kangi magirwo ni kurora ni ngothi yaku. Ngothi yaku yagirwo ni gukorwo iri soft and supple.
yani smooth, very smooth. Hedra kwagia na mineral imbalance ndiracoga coga ndiringinya na migonya. Hedra kwagia na mineral imbalance the minerals ici tugucietana na gikuyu oguo minerals. Hedra cianjia kunyiha kuria thiini wa mwiri ri ngothi yaku ni cenjagia. Ikajia kugia na migunya na ndirauga ngothi ya andu aria akuru tondu at old age no urikia na migunya iyo. Ndirauga hindi no ya 40 and below, that is the young age type. Hindi ngothi ukona ni ajia kugia na migunya, ngothi yo ni yakaraga cuka na yatuika very dry. Iyo ni sign kuria thiini system ya miri itu ri minerals citu ni cianjia guikuruka thi. Yes. Hai ni getha tuothome cio tondu ciria ci hani nyingiri uhoro cio wa mundu kuinama. Yes, no nito thihari mu uhoro wa kuinama. Na ni gutuonetie tuma na mbica. Ni ngumuonetie mbica uria mundu ainamaga. Njuke another sign nyongerere ya mwisho ri there is decrease in size. Urari muraihu. No ngenda kumenya size yaku ya height wega ri the best time gwithima ni kiroko-ini wokira. Hindi marindi makomarekanĩtie wega no kagia na your exact size kana posture. Now, hedra minerals cianyiha thiini wa mahindi ri mahindi maitu matuikaga kindu gitagwo soft and brittle. Brittle ni kugatiri kanya muge guthoguo gakue. Kauneke. Kana ona ugithii na farogu wa hingicwo wa gwa ri ukagia na fracture. Tondu ihindi riu ni rituikire soft na brittle. Na njira huthu ri ni tore tutherukagia nyama. No tutherukagia nyama ya mburi. Ihindi rigatheruka biu nginya rikaima thubu. Exactly. Ugo ni gwa brittle. Yes. Undu ngigutha urute maru. Na ihenya muno. Ugo ni gwa rutura uhoro wa brittleness kana gukorwo ni ri ya hutha. Na riu rihana uguo ri tikugo ugithie ri. Riu ugithie ri tondu ni soft ri ugiaga na another posture. Uramenyerete gukorwo ugithie we upright. Wihandite urugamite ceni. Riu ningi tondu mahindi maya ni mahutha ri na muno ni maya ma mithirimo na maya ma honge ri riu ukona mundu ucio ni ainama. Mbica yo tungireherwo ni mekuona mundu ucio riu ni ainama na uria turathi tukurite ri circumference fat maguta ma nda-ini ni mongererekaga. Nyaniki koguo makaguca it's an age no process yo uria turathi recklessness kwaga gwika exercises koguo the ni gukorwo gugicontribute. Mbica yo yarehwo ri ni ngumoni uria mundu ucio arari upright koguo ni tugia arari approximately 180 centimeters hindi no arari na mahindi momu mathi mahejete na maitete minerals mahuthari aga stoop akainama. Ni ndona riu ha mbica ni ndamiona reke a good example 40 years old ndi ndona ihindi riu rina tulimapo 40 years old ndi ndona ihindi riu rina tulima twega tuihurite minerals tugethi na age ya 60 mundu ucio ni ainama tulima tu ni twanjia kuinama kuneneha ni tondu riu ni kwagia na minerals ni cianjia kuma process ire ya osteoporosis yeho. Okay, so mundu ucio riu akainama nona haria mugongo-ini ni hagia ta gwikunja ta si tondu riu mahindi mari ari ni ageire na posture ngi akiinama. Ndanyita wa miaka 70 ni akurire muno riu nona ni ainamire oya nginya kamutirima koguo mahindi maria ni mahuthire makigocoka akiinama. So nona process yo ria thiaga kahora ndiukaga na muthenya umwe between the age of 40 to 70 iyo ni miaka 30. Koguo ungimenyera thina ucio o haha miaka-ini ya 40 ri ndukugiririria gukainama we miaka 70 uga ni ukagiririria. So nikyo turamothomithia ati dalili icio ndamera ri njuire gutuika kunyiha gukorwo kigwa ruo ku thiini wa mahindi mamwe ni maigua nginya heho ni dalili irakwira ati minerals ciaku ni iranyiha thiini wa system icinge na ni cianjia kurutwo thiini wa no njira mwe no ya kugiririria gathina kaka niguo kariwa wega rucini na kwa hoteka mundu no ahote gwika uguo ko ikaraga gwaku wi kana atiri mundu rakuona ri ugirita tukuo twethe wi yare hau gacuka-ini uhie karia ka rucini thainya wikorwo wi sawa no tondu kwina andu aingi ni ukumenya uria gwika no tigete patira nyingi ya mwiri waku ni irahia ni riwa ri twikite exposed. Hai rureke tuthome ciuria tondu ciuria ni nyingi muno tanjira atiri kana uria kanyita gwa kanini ri no gathukie posture uria gakathiaga kana gagatembeaga ni mundu oria kiuria. Yes, no gathukie kana kanini. Yes, tondu mwana ni ari milestones kana uria akuraga wonaga kana ge kanini ka mieri ri kana kauni kanini muno riu urona mundu ucio arageria gukarugamia hindi yo mahindi matire maratuika strong mahindi mau no soft koguo ni twiragwo hindi atura nurse mothers ni tumonagia mwana ucio riri anjia gwitira ngingo githinji
riria etira ngingo ri tondu kana ni kainagia ngingo riria karugamia ngingo guo ri niro wagiru ni kurugamia kana kanjie kwirugamia na tumaguru twatuo. Okay, then no kagocoke kario kanini angikorwo nyina ndari na iria ria kuigana na iria ritiri na minerals tondu mwana uyu ongaga iria ria nyina niro riko na minerals ta calcium. Niguo. Yes. Haya, muruge katriri ebu niulizie daktari, how sex affect the bones in the back, because I had a back pain but nikaambiwa na daktari kuwa I have stayed for long without having sex. I'm Millicent, ni mwiretu. Kiuria kiu gigicokia atiriri githinji. Yes. Mahinde ni magia na kindu gitagwo wear and tear, ni manyihaga angikorwo nduramarutithia wira. Ni twanyitanira hindira warutithia wira mahinde maku ri nirio matuikaga more stronger. Na riu ndiraria uhoro wa mahinde matumia maya ma pelvic. That action maroria ri, it's an exercise. So riria weka exercise iyo ri mahinde mau ni marekanagia. The other thing, hindira kiko kiu kirenda gwikwo ri ni hari stimulation ya hormones. Hormone yetagwo estrogen level ni koragwo ethiete iguru. Na estrogen as a hormone ri ne helpaga kana ne teithagiriria absorption ya minerals. So the more you do it, no estrogen itu egothie iguru because of excitement na cio minerals ikaigira thiini wa mahinde maitu. Kiria kiu ningi ndigicokie na njiregi. Tariu nona atumia rira marathie kugia ciana. Angikorwo ni mutumia wina nda mieri 9 uratuire wikarite thi, high probability ndukahota ku deliver mwana ucio transvaginally. Gitumi niki hindi uratuire wikarite thi ri mahinde mau maratuire manyitanite. So weka exercise, kutembea, kudance, kuswim, icio ciothe mahinde mau marekanagia wega na ndugaturo mwana akauma wega. Haya, ndero nyambe gucokeria ngatho ni mundu Zakari kuma Kirigoya, ni uteithitie mamu wao muno. Thank you. Gwicokite kundu gitagwo Karatina. Haya, wa daktari, mimi niko sure naweza. Haya, okay, ndani toleraiga. Haya, hi, good morning, naitwa Francis. Mimi huwa naumwa na mgongo nikiinama sana, nikilala kwa kiti, na mimi ni kijana mdogo sana. Ninasikia auga anaumwa na mgongo hindi ria ainama. Daugire mugongo witu uyu twitaga the spine ri uhana nyororo. So kuinama kuria mandu aingi mainamaga straight, okay, matibendaga kana matikujaga maru mao makiinama. Koguo riria aritua kuinwa mukore mweri mahinde tuhire ni tuhinganaga tukahihinya disk itu ikahihinya nerve. Okay, then auga akomera giti. Andu aingi gukomera giti ni gia sofa set. Aingi makomaga kiongo ki haha amuine. Koguo ngingo eno igakorwo ikarite oguo ikagucia nerve itu akwaga kuigwa ruo niki. So awe analala flat on a hard sofa seat. Kana ikarite thi apply toguo tuikarite. Haya, ni wagejio ni mundu gwitwo Esther arege na thina. Disc zimetoka between lumbar 4 and 5. That's the most common. Lumbar 4 and 5, eh? Yes. Haya, agacoka kia, it is causing so much pain ya right side ya mguu, kogoro kwake kwena ruo na kuganda. Ask Ann where can I get her, na atupe namba yake ya simu. Please, thank you. Ni damera mundu ajie kuoya kana nigetha tukuheana namba yaku, tondu ni mathani guthira marathira kithome kiuria kigi kimwe kana igire. Ciuria ni nyingi reke ngwire no riria ageri gucithania ciothe tondu o mundu wothe ari na thina wake na njokete kuona mathina ni tofauti. Haya, ugakanjira atiriri, is there, I wish to inquire whether there is an alternative except sunlight. Yeah, supplements the kore dawa iheanagwo cia vitamin D3 tondu ndauga twakura we can no longer kugucia riua, koguo ni hori supplements kana dawa, let me call them dawa iheanagwo nigetha ciongerere vitamin D3. Haya, kana gako kana mieri 6 ati karahota kumia ngingo. It's almost 6 months now and his neck is not firm and he barely stands. Is there any problem? Yeah, there's a problem. Nigathi kone dagitari urionaga ndu hena thina. Ndauga mwana ni ari milestones cia gukura uria thiaga akurite. By 3 months mwana ucio agone gukorwo mireirie gakingo at least ni arerugamia. So ngingo ni arerugamia ika. Yes, okay. Haya, niko na shida ya mgongo na
Edina Nyithora Diketa. Daktari, I'm watching the show with my wife here. Kuna mahali mmenisaidia ni Kirugi wa Kafuko na hado wa Mkenya Merero ya mena mtumia wake. Asante. Nilipigwa MRI ikaonesha disc imelalia nerve. Niko on medication na bado mguu inauma. Help. Yeah. Okay, maybe are on medication. Daugire thina taru ucio wake wa disc gukore komeire nerve. Nerve ire komagiro muno thini wa mugongo wa L1 all the way to L5 niyo itagwo sciatic. So kunyua dawa peke yake therapy ni very much important. Kugwa combine kana ketukemo advice. Mundu ukona kiharata kama waka ngethe kana DJ Smiles ri ni sign ya kuga mundu na thina wa minerals. Oni mundu woria etagwo Mbogwe Juja ti kama woria kana DJ Smiles. Kiharagi ukaga ni undu wa age o ule turathie tukurite. No riu hare tugire riri njire gukorwo egituika lows muno ni hari atumia. Ona arume no kono tiki hare nakio nitucire turarugama kamwe. Na gwetire indo icio ndwara juere todo most ikoragwo the structure ya juere na ndwara ni minerals ta calcium. Diki gituma atumia maria tohiga. Condition hiyo itagwo pika. You are crave nego crave kuria kindu. Na teri. Tateri na mahiga. Yes. Most of the time 99% ikoragwo ni kwaga mineral ya twitagwo calcium. Yes. So it's a deficiency ya calcium. Haya, James Mugode na miaka 74 74 years mundu agiturwo ni mugongo na maru akaga kuhota ona guthie kioro kia irima hau ni atia hau twacoka arthritis ira ndathomithirie mbere biu ngiuga maru ni marianaga tondu iru ni joint rigakorwo rina kindu gitagwo ngirithi ira twitaga synovial fluid ngithira tugiana kindu gitagwo wear and tear mahindi mau makanjia kuriana na matingihota gukunjika kogwe na thina witagwo osteoarthritis ya maru. Mimi naumwa kwa waist miguu mbili, shida inaweza kuwa nini? The same thing turario horo waist no ineno tuhinde no tukoro tukomeirwo no akorwo hareha ni kukorwo na mathina mangi mareha guturwo kwa mugongo ta tumia pelvic inflammatory diseases gukorwo wina indo ta fibroids infections thina wa pelvic ni irehaga thina wa mugongo agene gukorwo wina UTI apart from gukorwo wina arthritis. So there are other causes irehaga thina wa mugongo tiga arthritis. Koguo ni kwenda rorwo niki gitumaga mutumia agea mwana agatigwo na thina wa mugongo forever. Yani wakora mutumia ucio hindi ciothe thina wa mugongo nduru watiga. Njokere uguo njuge atiriri hindira waku pregnancy ri muscles iria ikoragwo ikituika overstretched ni cianda. Ngiuga twagia ciana ri tutiikaga exercise na tutihotaga gucokia muscles na thiini nigetha icoke. Koguo niki atumia ingi maturagwo ni mugongo magia ciana ni tondu nyama cianda ni ciagucukire. Koguo ni agirwo ni kuonio exercise iria agirwo ni gwikwo nigetha nyama iria icoke na thiini na mugongo uri utuike mwega. I'm a spinal injury victim. I lost my ability. I never walk on my feet past 5 years. Ona ndathire na maguru miaka 5. Njiguaga mahinde makwa mahuthire muno. Okay, ira ndagitari anjire minerals iria ingihuthira na mugeithie muno ni maina wa famu. Okay, minerals no iria ithondekaga mahinde, calcium, magnesium, phosphorus plus vitamin D3 nicio very much important. Na kuria ki agire kuria ki hari mirire ya irio ri okay kesi yake no nyende kumi understand deeper okay nigetha tumenye kana ni paraplegic kana niki nigetha tumenye exactly niki tukumu advice na mundu ucio ni ndaga lot of physiotherapy. Hai Njoroge uria ndagitari kana ni Rosemary Mure araturora kugerera Facebook aratwarekera kugerera Facebook aratira Njoroge uria ndagitari kana shida ya spinal cord hindire ya CS kana ni thukagia mahindi ma mugongo alafu kuna njia ingine isipokuwa kudungwa sindano mama akifanywa CS. Uri muri to Rosemary Mure kitondo ndege mari kia CS ri maturaga maigaga mugongo ndiri wacoka nomo ni tondu matikaga exercises utakita wikondo ni ruo no ndaugire ruo rukoragwo riri rwa second 5. The moment wajia gwika exercise ruo ru nero disappearaga kedu within 1 hour ndaigukorwe na ruo no ru guthiaga atiriri Njoroge hindire uraigua ruo ri ugiaga na tendency ya kwaga gwika exercise koguo kagia na immobility no guo kuigua ruo muno. Yes, so do regiretagwo Ankatesh
niko na 4 months since nijifungue but nauma na mgongo, what is the problem? The same thing Dauga. Ali deliver. Alikuwa amebeba pregnancy mieri 9. Yes. Hindi no agia mwanari ni ekire exercise ya gutuma abdominal muscles ciada itige kugucia muscles cia na thutha ni njui ndekite. So ni okianyone I will perfectly kumuonia. Haya, njuriria ni kigitumaga mundu aturwo ni uri ni muthuri ta Wachira wa Kihoreri. Kigitumaga mundu aturwo ni joint cia mahindi na gutire wira muritu arutite. No igwa no ko darutaga wira o uria njugire process ino ya minerals kuma thiini wa mwiriri ndiokaga na muthenya umwe yukaga kahora kahora, so no ko minerals ciake ni ciathirire ihindi riu ni rigutuika soft na rigakoragwo ri na ruo. Ndauga joint ni mahindi meri makoragwo manyitanite, ni makoragwo na ngirithi yo enginyiha ihindi riu ni kuria ririanaga na rigatihania akagia na ruo na inflammation. Akamira hani tena baya kucokia giki nikifanya exercise ndio naumwa zaidi. Na wajira ni after sex a few seconds Haya, mtoto wangu ana mwangwa sana na miguu akitembea. Shida ni nini mwana? Haya riu hari mwana ri no nyende ni kumenya miguu wapi tondu kuguru kumite o ruhonge guikuruka nginya kuria thi. Aikone honge inire mwana ucio ni ekwenda kurorwo ni specialist abe horo x-ray nigetha tuone bone density ya mahindi mawi hana atia. Yes. Mimi ni driver. Nina pain ya mgongo kwa spine na kuhisi moto mgongoni. Dereva tindaga aikarite thi and maybe ni long track driver uma hagathi nginya mabatha mathaa manana aikarite thi, so ndakoragwo na time ya gwika exercise. Na the more watinda wikarite thi ri you are compressing your pelvic muscles and the bones, ukwaga guturwo ni mugongo niki. Arafu kindu kingi ri dereva mu itwarithagia ngari hari nginya gakiria ni hari gastarehe maikaraga mugongo ucio niguo thiaga utiganite no akuigwa ruo. Haya kia mwisho, after how long should I exercise after CS? Thathe jog kon mara na mwana na njira ya guthijwo ri njagire gweka exercise thitha kaida kaigana atia na niri ko njagire gweka nigetha si boost calcium. Good. CS yeko to muthiri CS yeketwo wega ri twikaga discharge on the 3rd day of delivery after delivery. Tigo muthiri kaigana muthiri Thursday ogwo no ime Sunday. No ime Sunday. Immediately auma kironda kiu gikoragwo gigitheru ki well stitched na gigathera ajagiriria exercise kahora kahora. Digwa matiota gikondo ni ruo. No. Ni aikoni atekeirwo kia na kaheo nginya maybe ta painkillers ri agiro ni gwika exercise icio. Gitikutumuka kiure thakame. Kuna the specific exercises ciekagwo na gitingitumuka. Tuhe namba nigetha kama gukuri kiure kimwe nigetha andika namba akamira uri nigetha mundu ekara mure kama uri kiure kimwe tu nigetha turikiririe. Kuna specific exercises. Yes. Tigothie kuoya mirigo miritu ateyo niyo exercise and specific. Yes. Na ukanyureire githenda kiria kerita riu ri cumbi na mahindi itwaranaga atia? Okay, cumbi ri cumbi tunyuaga witagwo sodium chloride. Okay. Waria cumbi ri ni uteithagiriria deposition ya minerals tondu to minerals icio peke yake ikoragwo naguo. Na thiko ici kwina cumbi mweru wina a lot of minerals, koguo cumbi ni uteithagiria kuongera minerals thiini wa mwiri. Yes. Haya, tuhe namba mathaa maitu ni mari. Namba yakwa no iria ndimaheaga 0721 902 613. Sokera rigi 0721 902 613. na twagwita ringi gagitikira guka. Asante tu manake tago ndagitari Ann Kamuge tukorora horo wa kumenyerera mahindi maitu na gwoka no athoma maundu maingi muno reka kama uge horo ni ngucokerera mohoro maitu maithari ya thithatu. Thengio muno. Tabarire ira iracoka ni ya Kimuri tita guko kumagwo Njoroge ni ndekira mask tondu nona ndagitari ya guko na ndagitari matura twike atia to mask up tuimenyerere ndathie bypass na mask. After mohoro ni Kimuri. Yes. Asante sana. Asante. Haya.